nti ye kokuma se Omahine Kwabna Asante Kwasi Ensia on my crado etwaso. Well, yebesa damu ina wase efia man kwata maklo na afei yaba Sarah from Accra yaba Asante Mantem Kumasi ana yabe jinei. Yedi kan da ho di akere mo se yeni enuanum wo Inshira FM led by Jan Tuan and the team and on our part is led by Welbeck Kofian Pedu and yina yaka ho yabe duha. Yebuta no very simple to ensure say sa nioma ECCCC anobe brass kra and as he be ye fro but and send ebetimi akọ sa anamono na esese ehu bribiada se ejato baby a ya ye ho afasha chedodo kwan ebe faso a sa afashe no yebedi ni wo any gym not a home. Honestly speaking say o ma Asante Mantemanum titru aha is the blue light. Janto Asante enye doctors name pay inform we KNUST bank am because red light what about that problem aba blue light eti aha ne wo na no kurenie yetinkran anase wote framantem infinimantem a umme ade na ne kano o kan trasa ayem hihye bia na so but de ma be hu anopai ene enura na enura chi no mejidi say all attention should be here na yenhwe kwan a yegyina ebe fa so a sa how we go de masa titititi no ebinim nye nipa biem just within 4 days yeah very serious anopai say wo hwe ye intro no kra janto amama akwa biem youngri wo hwe janto akwa aba yeah mejo so mania janto abebo yenkomo kese because Asante Mantem we all know the ever relevant jantoa bribiada ono de ba oboy atenase na oboy kro no man jantoa jidika chi akrura na chia your hard working regional minister eno ameka wasempa yeah se okura sa na ho odinim ene ni focus ni ma it will be healthy for us as a country na minim de una obi ya obi nim ni more brief time ambition me jidi say Asante Mantem we have to be behind him right and push him now on for results no embrace me the nyoma mienu ni focus and humility right. A key and the way we are accessible no very relevant for our mind development but on our Asante Mantem twamfonyi nyina chi ayi ansan wadam payifo edina ya try encomotuti over to you Omahine me dase Betcha etiefo mo hwe won so mo tie wo Inshira 104.5 and all our social media handles no your blue light and a railway issues na is here but you be kan chia ehira yewra yesi ehira yewra yehira yewra ono na sa aseso ne etie if you want na regional minister Dr. Frank Amwakohene oye medical doctor by profession and oye general secretary for NDC Ashanti region as so oye regional minister of course 2 months power by and komono adoso wona omubo na baso omunso a eye den a ometwe na sen ni nyina nso ka ho but the general feeling in say ase for the first time for over many years who say there yenya leader bia owa Ashanti region who so sorry anopa otenenka say ye social media say ye radio so say ye form enti yera Frank Amwakohene ayo bia so far no yebeka say oye de obetimi aye yebeka say oye ade yenim se omuhia ase ya na eye empaibo ne say ometimi awie no nkunimdie kwan so ama Ashanti region afa ne ntoma pefra ebi say wutie afanu ni nyina na akwete say onye NDC ne MPP asem eye de ebema sikadwa enmunyam aba ebema yewura enmunyam aba na ama asanteman so enmunyam aba enti say de yebeka say eye unfortunately was ase nanka enim say ekosa na last week yanti assemda ama Ashanti region asanteman aboto ama yema menom yabusuafo o mahwere omunioma tisia na bebia yeti na wo hwe akiri ho akwakoya asem
billions of dollars. To say the okay, no. Say ocean war TV swa and now social media and shed them count and shed them count. But and then me bahano maboto me raho because say hey billions of dollars and you see this as a mo. And now no crime it is na you're original minister so you say 100,000. Oh na many aji. But me bahad the say dollars as a mo. Yeah. And yes, but to say be about $600 million. Now I don't know. Say IMF never boy a busian who said you, bra. I are but I am sure. Say at the end of the day, key stakeholders, you know, and koma ebe koso, kasaya ebeba. Minim say and kofor raho, and kofor many are uncertain. Say ye be tuomo, say ye be day, say ye be je. O share ebusianfo metwa ha hia. Omu tie say ye be mo mu kwan amo mercy. Ana say abina ne bebem anase se momu si a ekwan be so ne befa so asi ade no every say wo hwe sa anyome ya from the technical point of view no who ni say bibia e friend structural integrity ne say edan bia wona ho oden na edan no say ejaka edan a ede nyoma bebre e na eba aha okọ technical e friend bibi HAVC the heating, the air, the ventilation, the conditions. Sa anyoma ni nyina no e wo se yehwe factor of safety. Se no hwe edan na we achi a se ye ka se okay mo amunkosi a sabi ehum behia se be bibia fa ho ana se bia edan no se nipa because they say a dead load life load in say nipa sha ase bem no mo de omu nioma guma ade a nipa betimi atenem enioma ne betimi acontaini all right ade a columns na ye beka say pillars no strong say betimi ahodi afi asase ne nso esen ne besi aye na ebeye den sesi aye ka say megidi se enkofo kra sika ebi bewom because ebi wo ho a omfa ne sika ni nyina na japade enko. Okay, so jam to remember so we no I am sure say o kasa te say professor say doctor say mo de mo no mo kasa sa ye de ye na for many biro structural lifting there there nye hon komo dey video yes na makai dey me question aye but anyway so ye do bibia say this is it bedwam on Adom TV now for 104.5 and research medical say bro open your kwaba pacho boko there na me adumo ne mic nam ne kwaso yesu adum ahoden de ohoba hunam omre o kan omo store so na bi kase o ton there e ton paboa anti mo na there san mo solite is na blue no e pacho an there na see ye there hu ye ne say so manem ben wanoma me how the juwe no na kasa yi ane bam da say there hu ye ne say problem no a light problem a problem light and the problem we nyina aba light na the problem we nyina aba light na the ba kwa bezo ye de ba ni say sisi aye na nsan ye wa ha light no the way omsi bi ye no emmoa yen ohene ba yetimi dum light e wa ha be 7 times a day ekọ na aba ekọ na aba ekọ na aba enti no light and this our problem we aba ye nya information ye o chima wa script ma wa o ha wona frefre nyina ya di meka fifie ba ye ba ye ne tena se ye ne di nkomo no o ha be fa say 5 to 5:20 urban light eduma na so 44 no e na current no ba hi te ba na so bia bob papai ti se pa ti bob no papai sa na pa ne ja no start to say esh it's a light problem and I criticize we na do wanya hwe manya hwe o man de manya bibia anya me nko a ba metia na meka ye frɛ wo no sɛ wo di mirika bae me di mirika bae na wo yɛ ho hwe nye yi me yɛ ho hwe nye yi nti wo hwe bɛ sɛn ska ma hwe de me kan ska dada no mu de ebe 8 billion de ma hwe 800,000 yeah 8 billion yeah ma hwe onko a me nko a billion ai me nko a 100,000 wo twe na wo ka no 1 billion sa 8 ma hwe na de am yakwa eno ma egu ho misika kakra da ho a ma ya ma yu se bia mi keep no nim se sala ba ye bedi Easter me sa de ni nyina ko fa no ma ba me de ni nyina ko fa no ma ba me ba ya de chin ya ni nyina ash anya me nko a me nua mo wo ha mpani fo wo ha
Just say you see car a free and son. Say Nana we both dinner we bomb once. So Nana why no one could be a my no man and Nana more kolu ni antina ha ni anya kakra na say baby na wo wati en kanes wo ba no kasa bia ne Nana mo pamoye ne mo pamoye dia ene no ase ko hye en akonfu because any baby afa ono na da roman yati baby enu aye ne region minister kasa fine the free say asem si ye region minister de nyame no nukure ni oya de nukure de eye ba akopɛ enyan pp enyan ndc ewiase enukure eye ba akopɛ wadi anim baby abefa bia empanifo economic kasa fine oba ha obehwe no oye bibia kama wadi anim asisi a ose ekurowura ni ha enti antwe ekurowura enti nana ena adaroma isia ne nana mo egu anyina yatimi yi obi mfrim efa ye kira light blue light watch for space for abrosan for yanyina wono na sisia de edan no afa mu nyina yanyina wayne ba de edan hoyi twa abrosan kasie na hwa de si ye nana agyeman ono so de ne de na de hwa de to aso na hwa ni pa ye won finfin even wo hwa blue light for omo wo machi anya sam keto ne ba se anura wo be hwa ni pa wo ha pa no pa eni pa wo ahania ahoni nyina ayema aha nyina la ayema aha nyina eni pa wo no mitimi nkan na dmo fo kura ba abapim na edin ko mitimi ntrenwie enti asamatu ye sanana ana mi bodna kan asemo mi bom mu ase sanana ba bi owo so hwe mi some TV station de ko akiri so ameboa ye no anka bibia ankyere dia anya ne nana manu ase nyina ya janto me dase ubetime dia ma ye ma me so akasa ma no ma time ni dia ma mic no o story ni dia me no to na ma reho kakra o say there now be kwa abrochiri na den na o ka bibi me renovate me shop railways obia hu sama ye me shop railways me ba ha me ma me na beji apatano almost 45 years in here. 45 years? Yes. Yes. Yeah, wahano. Yenya squatters. Yenya kronfo. Omo mo abonten, omo nim ni pa ye wo ha. Ya wa ahemfufuo wom. Ya wa asofufuo wom. Ya wa mampanyifo wom. Ahemafo wom. Yenya ni pabonefo sede mu hu ye no. Me ma me je apatai 45 years ago. Yes, na wonye machi ba mienu. Mr. Mo, Mamunya ye. Apata de she cry ye, Cassie. I don't know ye me last hope say, Cassie, we know. Yes, are they? I know the name in say Jadin drew her. Are they net as I say free, baby? I'm a renovation. No pian him so by fire renovation any bosom. Now, Tonde. Me champ papa. Me one normal almost 50,000 a woman. My renovated son almost 60,000. Opio respiring so by fire renovation. Opio so by fire renovation. Yeah, what railways. Opio no wa yakron for. You will invest for money to mama but now more juma. Yeah, responsible men. Say, only when you boa one more habe say. Yeah, bro 5,000. 5,000. Yeah, bro 5,000. Because we cry nipa person ye meduma about 10. Apata bia kita nipa be 8. Wow. 5,000. Me power chow. Into would when you boa ahano say na wo ahwe. You benya 20,000. I'm not lying because by your phone ya ka ho. Anya papa phone kwa ne you will go to the break. Your hairdressers room. What do when you boa say no ahwe? Me edaso because apata me kwa me kita na me ne mebusuafo. Me mama, yes, me mama dey baako. Me papa me ofa dey baako. Me dey baako ana me kun dey baako. Me ntibren kasika ma. Me ba so ma me ne obanyu so ye frozen. Ba cha frame me Daniel Opon. Onso wa pata wa ha. Ba cha. Na we dey. Won finfi o me ton paboa. Mpaboa. Ti apata no ye nipa be 6 ne wom. Apata baako no. Nti me nua ba na ka se ye dɔɔso a, ye dɔɔso pa. If you say wona wo nkyɛnkyɛn kura na eno mo yɛ adwuma no omo yɛ bebree nti saa na tie o ka sɛ omo nkyɛnkyɛn a nkyɛnkyɛn omo yɛ de ambacho ebi a wo bi a pa wo pani a wo soma na bibi ti saa aha wo mo dɔso
And from time I would say story never pim and then what's going on with you? Na me anim no kure ne nte se ye hunu de yenye na me de me ka se ye National Fire Service wo mo so amwa yen Ade de nti ameka sa ne se tema me bae no me hu se na ija no enru ha ba bia but na mo gina sa building we nko a ehwo na me de me hu ye na me ka enka sa bre no kana tender ba ko betimi aba be gina ne sei but say no mo so se o mo nya ba bia o metimi afa and no adisredi am de beto ye mpanimfo anim ene se ye firefighter and yama ye de fight ja no atwam ye hwe abrofo no no we come to that ye beba el no so but we dey chirichim dey see ye ansa na yaba ye ne mpanimfo be twetwe komo enti me hu se o mo concentration no e wo hanko a mi wa na tender no ba ko betimi aba be gina wo enke be gina sa mox wona enka nya de ja no betimi aba anim ha na be ka brusawi efise mo se ha na mo nya kwan wura but a quan with the Abrusa with and cannot be protected. What you say, a book beyond into concentration in an only building we say, and I'm mad the academy in Asia. Also, where Japadia, what do we nibua? Papa, Yan, Yena, Quenya, Evremo, Namona, Ubie, now watching on Manacona, conform so far. If you Kakra, ye Timothy Begua pavement, no so wet more, a Jana Betum Asian. It's the other yet we can Papa 6. Be an idea in this anity. Me Metias here. Enti okay, so no, they also suspected fire service what could have prevented a hassle. Come to see I know quite well. Me that's a pass. And also GD and say doom shot, can be. Me can say, or not dear, or say fire service on say come we be boy. But the cover by and then the Jana cover light in the cover by Jana by. Okay, in Nadaruma, but you have no about in Wakasakesi. But me deeper, I had a frame had a film DKC, the Oba will be in the DKC. Yes, I will blue light here. DKC the Baha, maybe Baha 96. Oh, some not near Madon regional minister. And I na akwasi adwuma ya wanyan ba bi kon so na ye came in old time wa ya yanko school enti ya bra bo nyina ya be bo no blue light ya yanko school ya ni obi am na mfa yanko me ma meto me papa enti me ma yanko school ma bra bo nyina ma be bo no blue light ha 96 ana me baaye ana ye mpanimfo a na omudi anim ko ekọ takurade ekọje hama ye chairman boat chairman aditwum ne ofantwinom na kwaje hama ya ni amadonko ye ko ne ba a itiminya hatan ye na nansan yi ye to abawi light dako ibeti dum no be 10 times wo light no be dum na so be dum na so okay 1000 kura ye ko fie no ne ye dum light 1000 ye dum light bo sesi na dum no ne ye ko fie eti Friday no ahomachi be 6 o'clock me dwale awie me be siesie me ho aba ana me nya call nnu aba ko frɛ me se mate de asi na me si da bi na wo se o ye si blue light issue o ene ye me ta wo kra me hu ba bi me fa me se me boxer short to me fa tade bi na me di America me dru ha na gya dam na fire service ni bi gina ho no wo se o ma ye nwulam ti me bi bia nu ho me fa ana se nso Ghana adwuma ni ha etu wo fa se bi wie school a Jano about the car. No, one so you could go no your charges. It's now where they Meme Tom Pabua, in Pabua, Patrai, Meme Tony store, the any fools to the Indian Afla. Eti adwuma wo fa ase bi wie secondary school na ja wontimi to aso a wa kofa na ba betena won chen no no so boa no so ye twa said won so benya sika ade ato na school so ti bibia kwabo bibia ya me fa hwe ma me fa hwe moti ni late anase moti back okay me ti ye de na bo 6 enti na quarter to 6 enti me beduru na quarter to 7 enti me beduru ha no na ahye enti ayi fire service no awfa despite ntemu ho no ma ana edi wula mu no ogina wo se wo ma obi anko na obi a bibia hye ntimi nko fa hwe. Well, Jantua, I don't know, but it's getting you because because what's that we kana we be kakraka ya me person me can say yes remo enim say Adum FM
Adom TV nhyira wo kan bibia ekọ achiri Mada Roma yakọ regional minister ho no wo kire se nanani ha odina chiraja mpanifo bi enu ayekọ ho na ebinum nsam a omo ka no omo ye ahemfofo meme ya akla mintimi nka nsam no wa ba yansam omo ka se ye akronfo na gu ha ebi yewe minua sabio krono de obi bo krono a ontimi nkyere ba ye wo hwe ne wa ha na hwe mpanifo dina wachi a na hwe nipa egu kwa so eba sabi wa unua opo ma kra wo ya asante weji no ye ka ne say ekeme ayi no woni me se ye kronfo a nka metimi ne sa former presiding member timi nante enti ye nya kronfo ba hifofo de bi kansam say asade ye ya yarefo bi na sabi o ya sese ya ba begu o se ye de ye nya kronfo o ga sma me nua ba yi kan ya ye nipa ya sombo me metie ma wonkura ma me ensa me ne me yere nati me ye adwuma kama hwe me ma school eye bibia enti se asema ba na ni ha na ye nuamu ne mpanifo ne regional minister da Roma yatima na tia baba du yanim na sa motena se adwodwo mo ho asa mo de mo ma asiye mo ma di ye bia tutu kwa Debbie ba ne ba yo de me sro me fa no nto o me das yo me das na no ye wo hase ye bepe solution to wo how abe ye nyina ye how mate etu de fa no nto na sa motena se na wo ka bibi se ase ati wo de fasi ha mo akoma ne mra fom eti misra mo akoma mra fom mo akoma mra fom ye na bia ka ye ntie ye bepe solution no mo ka bi mi nchiro mo se ye akoma mra fom foma oni koja bon ko mi no so ka bi se onim no me ne na wa ha onim no me ni pa yo pam chao ye da mo ase se mo ma ye kwanya sa pa che frame kwa mi fosu me so me shop e wo inside ho no mo ye na na wa beton paboa okay edanu am ye di ni man begu ho no mo a ade chi ye no anam eja no eto wo di no man ba na eja to ade chi ye no a ana eja to mi ko kwan so ko fa ne ma ye bedu ye no a ana eja to ya mfa pin sei ndi esre ye wura asase no de enim se ye wura dia woni ye da no ye koto sire de ko ho no ni ho no mo na mo atu mirika joantoa ada na se ya concentration na akwa asase no ye wura mfa man ba ye dwene mu ankasa kwa mabo mudin ni sire mu nyama enye masem asem pa se ba wo ade ato no yo ne kase pa na ato no eti wakom wapo eti mo nyanya asase dan se se ye saka e ho ni ha ni edidie se ahre ya ne a ayi ni akro because we are thinking the trauma and the right now no edena you bet me say did the ashibu the mum concern assassin for mama still assassin any yesterday ye wura na yesterday ye wura obenyi omo person mu free ensem ah ye nu ho obi ani ho betusa na ah ye nu ho mama se keke atwen dan to ampato tie ka kiro yeah mayem so sa we beji yeah enye kuo kitwa na ehye wa no kuo over 5000 yeah de mami exactly enya take it to 5000 na making e obi antimi sebe entwi fam so sa ankosa but e need na ze de mai ho exactly e no dey artisem e dey atiye no light no se na menu yi kan omo ha ya ni o light sem no omo ha atete papa ena kwakofo yo no nyina ba na afi omo so omo ye expense omo ni say light na di na make us say no na ye dum say ne kwana ba no ete be so preocupa no ana e fa me ete si wa ayiwa o le sha na ka say ete yesre ete o so giri say light no e wo dum so no ena ma sa problem no nyina e de bai ete yesre esa mo nka bi maye ne yasa mo ya na otowade wa on to so heavy o ye den on so ton san o de ni sport hey de ni sport me pa cho me chia mi obi a wa ha nyina ne kwanya me ya mo ma mo kwan se ne nkasa no but be janti me ana papa me na mbeduru ho na me bra ba ko friend wa po Yesu ona na wo ho nti me beduru ho na me okaje nse o me ba me nto bu ase ma me nkobie ai me shop no na me store na ya saria de aja ne ye no
me bia ahia mbese na me si o mate ti me duru me di ma me duru me sob nani ma na me bob na wo na blase na ja na ba high ti mo ha na ha so san blase na me so mo le opposite ya na wo mo eduane fo a wo ya no me na wo na opposite na nkola ni na pie ba na wo so e dia duru na guess wo twe wo na ma nya sa de ja ne be na me kura na me fi say aya agro afra me tu me ni ana ni mo meter a blase paya anti meter ne blase ya na ja no to mu Ubi biashi. me dem bi biashi. Bibia. I see. Open but also oh habi. Wadarma. Also to there. Edin kan pato me dam ase wo akwanya kese amudi amai. If say fi say oye ni bai. Empanyifo aba ha de. Ba mi hu se obi an ye sinkunya pa se woni ye di ensa wo so abusa ye. Ohawa ye komune enema. Mr. Beton Cosmetics. Hey. Mr. the first one, yeah. Baby, I want you here. Mr. No. Man for pink. Me can't scare a woman every minute. A hard. So, mini baby also am equal to say. Minim say, assembly see, and che be a dear. And so, no, at least, because I can't be free. Mpensenpensenmu. I say who say a building ye bu ye be sitting there ye be sitting china. Yes, ye near you may be aka say you may be a edi nkwa. Ye the bank ka e bi ya niama eni pa bi na dia brɛ I say ye ton ye tui omoka. Ye nti bibia ye hu say ye kɔ ne ye kɔ china ye ba ne anai bia ye ba sei. Edi mesre sɛ mo wɔ ha mo na mo kasa e kɔ akiri. Mo ni mpanimfo no nkasa. Na and say ya omo ya ma ye ne yehu animu ya say omo de ma contract bi na ama na beye say ya so be kontubo bi na ye de aye o say ye o ye nte hwe ye sere mo a untu ho na mo ma ye jantua bra eden ba ne na make say edru say ya ne kanu hu de wa be si aka no but ankomunya process no ebe yi kakraba wutie regional minister no kasa ya no kire senka yewura ba ena nkombe hu de wo se omutime ye because ehia botre kakra bi edin de minim because enyina ye busuafo wa ha edin wutie ye bra yi ne nioma oton na wutie obi 30 years 40 years watna ha edin my only problem ne say ase chinchina I was say you say be difficult because for now no yen shed that any audit to know the structural integrity say ade na ade ana say nyade because uti o hwe ade we ya hu kakra nti that's the balance. So omo the suggestions aba uti omo kasa na say omo bebu asesi omo ade say aban mpanyufo ne krowura ebe hwe so be gina pampia mo because omo hu de omo easy. But I'm not sure say yes CM fa momo uti kasa ye na I'm not sure say obia say on fa homo de person na menizu bedi nkomo no de opeso oche ni say saa ye gya ye ma omusisi no basa ma unya baby mfa no this time around say ekoba o mebe pave way for emergencies. I'm sure say saa thinking in na ekoso but the idea say yemfa asase I am not sure say ebebasa I am not sure. Okay, but who say papa yi pese okasa basa me kasa kakra yen ye o masala cheni mu ope wo so mo ye de ye ton watches wo ai omo kofa e free China de ba na yen nso a yentimi nko China no na yen so agibi a yen so atonto kakra e de ahwe yemba esense me no boys bebre wie school a mafa bi mu aka me ho a ba kwa me ne ye adwuma in case so obi baji watch bi a metimi asoma no se kogibra koto we bra ese ni nyina afri yensa yentimi amantem bra me free fie bedu ha no na ni nyina timi ahye nti de ye nyina ye kan ye sre se de nana regional minister kan ye no eno an ye nyina ye hwe animu se ye nya abotre ema nana mra nti eno omukọ nti watch no majosu no mo be say bacho watch ni ko be 400 yeah ena mo ton watch ye table so no e obi a omo so ye suma omo ko jebra
no abedi chatis nti say 200 no 300 onso nya bibi di ato aduane adi se be ya onso nya bibi ne nsa enti mo hwe a eya na ye pese ye hwe de mo ahwere ene hu sika mo de mo anibu a ebe se ofa edoso obi blaba konso ton ewo ye nchen a o watch for nchen a o ye mobile money o jan sika wo ego pem se na memenda bank fo mie enti o de ato ho se memenda no obi obehia sika bia no ba obetimi age oton air fresher ne niam nyina wonti ankowura wankwo yiska no sanse ye nyina ye ntimi amantemti ye ntimi anko yiska ntimi nka se amount no be be say ana say say me ka meti but o share bia wankasa wo capital a wo hia say bia do ahwemlim say bia wabo besan na say ba capital a wo di share man ka wo expect say anye bia no ka wunya ebetimi aboa mo atimi revive no e no be say oh minya 200 million ebetimi aboa me there's a 20,000 cry and am here be 400 and wo mo ton watch no say ebi mu kofa efiri kwan so ba na omo di amaye na won kwan so di ntami ka mentimi nka amount na me say mo ton watch na mo around no and me busa say mo ye be say oh ya fa ya doso pa obanyi doso pa yo me da se efa watch for ya wo kan me no em se payin ba ko apia yo me ni mo bi a boss e ba cho me be jira cho me oh sorry hello no macho kaza wiye da me ba cho me ni mo bi a oton watch ya o so yi ni ne makra 3 days in the janitor o ka $3 million. Hey, madam for no. 3 million. Me na me catch you. Hey. $3 million. Me na me catch you. Hello. $3 million. Hello. Me nim se ska wa hakrasa. Me nim se ska wa ebi mo dwotreka e wo hasa. Si wan fanko. Oyi nyoma na $3 million. Hello. Me bacho. Me wan sam kakraka. Ba me che frosting. Ba cho frame na wa santi. On so ye den. E ton pabo wa ha. O ton pabo. O ma wa de ye na address asisu da. Okay. Na main problem ni say. The kofa de ne buy no. Mimi gidie say electricity. Omudum kania. Eye wu gidie. Yes. Ye ntimi confirm ye. Eye de mususu. Me pacho. Okay. Me ba. All right. Mama land. No, onye technical person. Enti wuntimi nka ususu say. Aha. All right. And say omudum kania no ya wada no. Okay. Ye ko fie. Me ba hantem pa. Friday no anopa. Bre obantam de bi obotomi. Mi wura sorry. Steps bi o ha mi sanen. Let me call torchlight. Ti bra mi dru wa mi yese mi yiki. Na ma bie me shop no. E wan light in buy. Power and ba more. People anti shop to aso no de. Dodo na me ko yi omo fuse ni free. Okay, den. Omo fuse no meter no. Oh, okay. Anta na bra bi frabo say so buy omo ro mpaboa. And obuy no say e wo fa e de nyame ase. Se ka eni ha ka sembesi. Na me say ade. Also light ne buy na meter ba ko soro ha. Eja to mu. Eti ensuo na omo de ro mpaboa ya omo di omo ne your friends blue egum. Eno no omo di dum no. Anta na boy ba ko so de bia wo twama ho machi bogu don komi. E wo store ya ni mu ase. Cause of ka me fa blue light ho. Na me do ase wisie bi ho na me sai se me fa ha. Na me say ade. O say ase jabi. Am say ne yanko hello FM. Na yanko bo mama ne. Ti yanko no so opentem. Ti me di me ka from steps no. E ko ho. Ti me ko ya na me ko ka kire o mo say problem a ebe ni ma hu say jabi. Eti ka from say we. There were 50 ya. Ti afru ya na hu say jana na pie one side tia like me say chinie yi epoi na pie tia e ko masalachi ho. Eti ya bo mam e bra ba sa na me di me ka na be se ko hello FM. Ti me ko na me ka cho mo say masa hu say jatia bi pie blue light wo ti mo kan kire fire service from na omomra na omedum jano no so wati na mi sane ye ancha na wo chema afo na ho so ba ko be ka chem say chef wo dem ni say wa na me ba beto na eja no asase esa de kese na mi am say demirika na me say ko ho bi me ko no mo say boys bi aba ho wo mo si jano ye jacket wa bi na me say no me say asem boys ben according to nipa go to hello FM ho me say ho ana me say asem a me kan se me boa nyakopon hata won tua me kan me na me say eja eti se nsuo
ketewa bi anim ɛhyɛ aseɛ sɛ ɛba afa ho adwene eti yɛ deɛ ɛmoa ehia ne sɛ mo kan kyɛ fire for no mo mmra masa afɛmɛtia ne pɛw ɛtɔ na medi mirika no ma bie me shop na me fura bro saa no masa egya ne to a menka sɛ obi bɛyɛ bibi madwen asɛ yɛdi kan spray dada ɛbɔ hɔ na pɛw kyɛ sɛ ɛkɔ yɛ gya no fa so yɛ adwuma wɔ ha no masa ano ɔden yɛahwɛ adeɛ wɔ ha yɛahwɛ sika na mede deɛ mɛsrɛ ne sɛ president sɛ Ghana no 2 million yɛde ahyɛ ne nsɛm ɔmfa ne nansi fam kanea no ɛdi yɛwo ɔnyɛ bibi mfa homa yɛ ɛdi yɛwo papapapa pani na ɔha no ofisa ɔnyɛ no adwuma ɔsesa no na deɛ ɔbɛtumi de ayɛ adwuma no ɔmfa ne mmra because meka sɛ that man yɛbɛto ɔba no na naadoɔ hɔ no saa foi saa ɛno na akɔ so ɛmi susu sɛ ɛno a ɛti bɛsrɛ kotodwe sɛ agu fam yɛwura ɔtumfoɔ branim na bɛka wase nana wode hyeɛ me sɛ sɛ megyina hɔ na ɔkasa nana meda fam wode hyeɛ de ato yɛni ɛhyɛ sɛ baabi a obi ahu yɛ mmɔbɔ yɛnum sɛ sɛ wakɔdi akwantuom na woba a woyɛ ɔbatampa wɔyɛ nufuntabra ba ama sɛ nanu ano ni sɛ baabi a wɔ bia nana wate ɛserɛ sɛ woba a ɛkwan bɛfa so ama wo nana no yɛnsa kɔyɛ no bia no nana na down metimi nyina hɔ ɛne wo kasa nti nana yɛserɛ wo ma sɛ deɛ kakra bɛka no mede wo pia ase mami ntie mami bra ni sɛ yɛ ha na nso ka wɔn asɛm yɛ gyina ha yɛ na kasa paakyɛ medam ase sɛ manya saa akwanya wi egya no mete anɔpa mete no nhyira fm na me kunu tu kwan ɛna ɔfrɛ me so wɔduru runabout no wo sɛ wɔɔkyefo abronsan ne hye ɛnam so wɔɔkyefo abronsan ne deɛ sɛ neɛ ne yɛ deɛ mu twe kwabena ne yɛkɔ ɛna memeka no saa na mehwɛ nkɔra ma ɔma kɔ sukuu mekura nkɔra num nti na mehwɛ ma ɔma kɔ sukuu nti mehwɛ nkɔra no wieɛ no a mede ɔmoforo ka ɛkwan mu ɛne ɛfrɛ me sɛ egya na ɛbɛn yɛn metɔn leathers metɔ so 1236 ɛwɔ soro ha ya metɔn leathers nti bra me boys ne frɛfrɛ me meda na menyini sɛ wohwɛ tenten efiri hɔ a ɛba hɔ deɛ na menyini nti me di amerika deɛ bet na menya ka nti me bedru ya me frɛ me bra mo sɛ ka ɔmo mmra ɔmo di kan so ɔmo wɔ bantema me so ba bia mte mu twe kakra to me bra mo bedi kan by bet na ɔmo ntimi mu credo no gisa me ba de key bebie nti me bedru na yɛ sɛ abɛn me so ate ase enti nye sɛ ɛyɛ bibi ɛyɛ light ze be 2 weeks ni meme dia no ɔma connect wires ɛwɔ ɛdan ne soro wɔwɔ hɔ a na agye pow na ate na gu nkyɛnse ne so enti nkyɛnse ne bi wɔ ansɛ ngura gu so a ɛgye timi tom nti bi wɔ hɔ a bia be week 2 weeks bia na mate so sɛ da bɛyɛ ɛnkɔfa bibi ma enti wɔ hɔ a na light na san ka bom na ate na be week nie ɛte mprensa na me gyina hɔ a kyɛ na sɛ mete wase a before say ye be hu we no na wahwe bi sɛ light ni timi te kɔ na wada ma pese me busaw ɛyɛ saa no obɔ hwan amane me pa chaw ɛyɛ saa no ɔmo connect wires man bi wɔ fam wɔ obi connect wire wɔ ha ɔmo connect wires na ɔmo atapa ba mo obi a connect wires ne mamo me media me nyon ni bi me nyon ni bi I'm just asking say but mo wɔ nkɔfo a ɔmo yɛ saa wire no ha ɔmo a ɔma dwan ne saa wire na mfa sɛ ni nyina ba hyia mu no okay ba man panimu bi wɔ fam wɔ ne hɔ ana me kɔɔyɛ ana me ka ho asɛm kyɛnti sɛ ɛteyɛ no ewura ɔno no shop ɛwɔ fam ma ɔmo huni ana ɔno di amika ɛkɔ fire extinguisher ɛkɔ dum no top enti ɛyɛ ade a light no deɛ ɛte ɔha na ate wɔ hɔ na ate enti sɛ onyoma bato munye dede kakra munya montombo ase munya ntombo ase munya ntombo ase bato tobo ase maame tobo ase maame tobo ase maame tobo ase tobo ase bato montombo ase mesro uma mesro bra bato bra eno bra wadama bato bra bra bekas oda bra bekas wadama bra. All okay. right. So
deɛ na maame yaka ɔse ɛnyɛ sanity deɛ ɛkɔsi ɛne sɛ na ɔkyerɛ sɛ before then no na ɔmo experience saa edum na asɔ no na he's looking at say ɔmo wɔ nkɔfo bi a ɔmo boa with connecting. I'm sure say electricals for electricians for no. Nti issue na all kano genuinely say ebia your nkɔfo ebi ɔmo connect say ebia o container na ebia ye pe electrician na ɛno ho asɛm no waka. And I'm sure say edi ebufo na ba. But clearly no o nyoma say na ahye. Papa me niam de nta me ton leathers na de shoes. Leathers de shoes. Shoes mpaboa no leather. De mpaboa no ɛno na me ton. Aha nti eniam a wo mu no de mentimi envalu ni say anase edoso. So I say ya wada na kura me kofa eniam bai. Biza me ton na muhwia na makoyi na me de abegum. Saa na me ye no. Zana so na ye ma. Zana me hwe say eyama bebra ya na nukure ni me ho kyere me. Nti me ton na muhwia na makofa na me de abegum saa. Ti niam ne de mentimi nkase say. Biza ya niam edoso. Me niam mashi, me niam nya fa ahye. Bra. Me niam fa ahye. Mami ni enunso nkasa je na me aha onso kan wo de kakra na afie ma other ones no ye me pa cho mu hu ya mobo me samo abusi afo me pa cho mu ye di wo de kasa na hwe no kasa na hwe kasa me pa ma cho eni die kwaso yenye ni pabone fo ni egu a yeni adweboni bia ye genuine people near Waha. Ye distant people near Waha. Ye wahin for Waha. Ye wahima for Waha. Mr. Ma bad time Waha. And my yasha my boy you kunuma ma. Your university one for Waha. Almost school. Nursing for teacher for almost school almonya jumanye. Now, yes, so much almost said the umbene biato. Me pama chaye ni abri. All right. Mo ka bi my. But mfaso for Mike ni ma una won kasa bi. Wa farmer we answer. Farmer we answer. Ama jantwe. All right. Manu we na sana fi. Okay. Edin kai empanyifo mesa Adam asibio e wo akwanya amudi amaye. How kakra we wo mu se emsa light ne de edi enya pa e bi so wo store mu mpo a ede yetimi dum light be empledu na emom no ohawra nya aba enti nya na ye hwe de da yanim ene emoa a yebenya afi mpanyifo right e bi nya ha ye gina tesi akra enka minim kura se enkomo bi akoso o se regional minister se o twan manana aba e free bra atoro nchemi ba yi ye betra afi anopa efiri ya nwumre saa akonya we ye nya bi right enti ye besre se na saa akonya aba mumu ne nipa mo kasa ekọ akiri de yesra ne se efiri na ekoyi se nya update bi mpo efiri mpanifo ho right se anamo sei ene ye betu ye twa makoro wura aba na oba enje se ye wo no se ye ne waka bi fi se yakoma beto ye yem kakra na obi mpo obi bi ya obetena fie na ade kro no wahwe no waye obi a metratra ha na eme dede enso ye ntewe all right enti ye sempanyifo mate empanyifo ne beba ye ne mo ane wa ha Adom TV Insure FM multimedia brand Adom brand ye wa ha munti ne ye ba ye enti empanyifo no so de opese otibia ometinto to bo ase Emma me na menko senior ho aman well janto me be say yankase edi kobo kakrewi right I want to understand say omo nyina consensus say eye dumso na dia ba ana say e bibi fu kro be and there utie dia sa na omususu say dumso no enu ntina na maami nsem na wo kana ma ebufu aba but utie nsem ni bi wo hwa na maka say ebufu aba ni nti utimi fa ni nyina nkwa but I'm sure say ye wo de dumso se sa no mu kan ene de o man kasa so e wo se ye hwe nioma bi ba menim se oni mpanyimfo atwitwe so the next challenge is that yes rekrura say anka mo say heya no mo pese sa no mo ka but ye mo kwan no mu nsi ba wotie mpanyimfo no so mo kire say the way nioma si aye no ye mma sa kwan no ma wo nya nte se first no se ekoba se mo besa aba ha enti I'm sure say stakeholder meeting no ene beboa me ehu say
se edan no nipa timi kotinem ana se ebia the integrity of the building no efata se yedwirigu ana yenya ne den ana yenya ndapene wadaro mama mpese meti ade bi ase yeah sese no ya bo foto bi a enioma na aka ne yeton di gum a leaders ya aware ana se sika no omo apese omo de omo sika na sisi dan no ana se assembly na sisi dan no ana se o hwe abakosem eni KJT taishia normally ya na ehimpo na wona na ya no musuro nti wona na ya no ma ye ntem se ne ebosia kra na no mu de ahohere so akwa pesika bi no mu de aye nti o hwe abakosem sa na aye because omo susu se wanhwe ya obi nso de tumi betimi agye afri wo mu nsem issue ni nyina ni okay so GDA play role trust ewo ho se ye jai sempanyfo wanhwe yo kra na ye jama mpanyfo ni nso asie bewie no na ekira asem omu nsanka enu nti na ya na ema saa insem se ye pese esi ya de okay so jantua ye das jantua ye morning show host to Inshira 104.5 FM and afi menodi enche be crossover ko ye nua akwasi nsia ho ono so akogina ye mountain so ye di kan ka Kumasi ayetan Kumasi ayefi enti ball apa of Unicorn House eko keye tame no ayo no ano hye we nyina no de ye chichiri kro no apart from say mra ne bibia ono animdie fo so ka ho wo mu ne ye omu nimdie no ne yakeka asiani ye se ye hwe ha wo ye ne si anke beboa ye hwe ha esi mu de si ha anke beboa enti nyame ncha de animdie fo bi afri eye KNUST abeka yensa wa ha enkomo ide enkomo twam keke na omo ti da bi omo so omo maame omo yire nem omo busuafo ehun akoka adwa mu dia onyame adom so ode adom omo nimdie fa saa nem bi si no omo so ne ye besusu ho ahwe se ebe ye ni so ne age atuma ne etim dia agi edi djuma enti anopai de prof ne doc madam ase de tiense oka prof we nim oka doc we nim ti bi mic ne ma na se wo da ho adi na afei wa kire ti ne tiko yo your friend Professor Lana Kira Paul Statistics Department KNUST. Your friend Dr. Hibert Bimpe Esiedu Sociology Lecturer KNUST. De mo betunie wadaroma me je di se ese mo boye na pacho me fa ha na mo so mutibo de madwen kire e de bre anopai ti prof me sha se free so do be hu de ma me no ye papa no ye ofa no ti bi o mo wom ni o e de na betimi aka a kire yo omine be da se bebre mpempen no se eja hihye ba se ya e de ayam hihye ene ehu ene areho eneba na ya meso meka ne se ya Ghana National Fire Service ya hwemua mpempi no omo ya investigation a omo mfa the cause of fire outbreak no embe tudwa nti ama omama no so de bia omo de rumors any allegations ana e de create omo cause of fire incidents nti ekoye nim no as so mutimi e de betu dwa no mo kire the cause of this fire incidents na me ba ha ade ba kwa me pese me kan say wo hwe insurance law or insurance act 724 of 2006 I am mandatory say a compulsory say a public and commercial building biano ye fire insurance atoso na ye san third party liabilities almost no ombetimi aye insurance no iti ye koye nimi a eja hihye de yenim say entimi ntwa because whether it is power or unstable electricity or whether it is power supply problem or any arson or anything political etc enyan ko form there kamaje di say anko enko insurance companies no yenuam no mo ko bisom senior kwan obetima fa so ahihye no mo so aye enya fire protection but prof ye ma menom no ampa edika ujidi say ye ko ye hwe achibiem ye ntimi nka say we ni last one so sa pepe edi wo nsusuyem no anke ne insurance mfo nya yonkofa you know bi tue say a yebesu bank yensu kase sa pepe wow because o share data na me twa no na mesemo obi a insurance store wa emu nyoma nyina
Obia ni ho. Wow. Hey, Obia insure no dey wa. Okay, BBS any ho. Okay. Obi peja nsa. No problem. The prof to ask them so. Why insure? Why not insure? Wajai. Okay. It's no send all kind of paper na intimi enkoye ni. Na sa arewo we intimi to. But any insurance company as a babe ebe de wuru kire mo. Emi tie ase. Because obi on ma, when we say insurance a car, now insure car we are now store ni mu nioma de no ko insure de. The akwanya nso e insurance company. They have to advocate. Dey na be ka che yan kasa yen dwadifo na kasa e bre ti sei ye ko en dey na be ka kire. Yo, nti dey make catch am say the Mr. Janto Akaye no. Impenifo ehye enema said there asem na ato om no omo betimi anya kwanya abo om na sabi they need support. Nti I will also advocate say aban no intimi mbram na support you. But Prof, look at some of their challenges. Omo person more higher. In fact, they want to start building now. Wow. That's the challenge now. Because I had a bread and butter free. If you delay omo pe na wo delay nioma bebre. Ya de sebi enko akire wo nioma basa. Eti omo nsusuem na omo gidi se asie awie. Si ekwa anim de omo ma ekwa ne hu de ye because obi anka wenchiro. Elokari, you betimi put up a commercial structure. Their mom, Nanka, this insurance company a year may advocating, then it will come in for them. Okay. Yeah. Doc, what are man also there now, Becca? Yo, Oma Medasi. Adiana, I see what Hannah the Abehuna no peno, a anniversary. Na manager can see a pa, maybe Hannah said, you see, you know, Bepim Nano. Young faster than many, I may say any parent here and one. And only idea you can't pa, I was say, your dasi or the atosu mienu a meka ho asem ne say emotions wo enipa bia o ya ade a eka na koma bia no wan hwe ya obeya ade a adwene mu no enka bia nko onye eho no na me pese ye twen adwene kosi na mpanimfo ehwe na ye manage emotions na ewo mu ne ye enti enipa bia na emotions overriding the reasoning or block it ekwan of aso dwene. God ya to no or tete you or high so almost as a casano papa ba ku di ka to nanum to se o ma anya se amoye ne a ye mu bi o kwa e be hye ho akonfo nya kasakwa so wotena ase na odwene na mehwe pa mehwe de ko hwe se sabi enipa o ye na dwuma oda afom osu omo kasa no me nua ba kwa me ne ba ne ni so ofiri na ni ase ba a wote won se ni fa so yi enti enema na ekoso wa ha ni nyina no eka obi a ogina ha eka obi a wo fie eka empanimfo omo wo baabi enti enkomodie no awase ye tirem eni kwa se ye ma ne so ha ya wo hwe ya omo kasa bia omo se mo na mo ye empanimfo a mo ka bia bam mo na mo ka ekwa echi omo hia mmoa emmoa ne sei omo japade ahwere wo mo de atoso mienu kase pa ne se omo japade ahwere wo mo omunim ekwan ya omobefa so a ebi obetua ne ka ekwan ya obefa so obehwe ne ma ekwan ya obefa so obedidi de atoso mienu omunim se baabi mpa na omoton omonema no omonsa beka na omonsa ansa anka ehu ni ayamhyehyɛ de edikan no wahwere na japade yenhwe hoye enti adwene ne nya adwuma sabio ɛna wɔn sɛ ni gidie sɛ de na no aduane sɛ na osɔre anopa eba no hwɛ wote ho covid yi ba ye ne yehu saa ne ma no na sɛ unya baabi nkɔ na wo sɛ dem a ya kora sɛ wo sɛ unhu ne a wonya wo ho me ka sɛ me ba ketoa covid ne ba ye na omu nko school no osɔre anopa okobobo be 10 minutes so akotwi bicycle be 5 minutes no wa ye me mobo nti hwɛ mpanimfo we obi sɛ since 96 I'm telling you there be osori anopa a oba ha suddenly osori a woni baabi kɔ onsan ni gidie ekwan a obefa so a baabi ano wo no ne nsa bɛsa aka ɛno saa nneɛma we mienu no ɛna wɔ sɛ ye mani di kan ɛwɔ ye nkomodie mu ɛfa ye maame ne ye papafo we ho anya saa ebe ha adwen na me sra wo mo sɛ eja ahyehye baabi bebre eja ahyehye no we da so nko kakra ne sɛ baabi bebre wɔ hɔ a ya na structures no
I say I was that crop a crab to my boba pata. Now was I shall say. We shall dan kesi ya esisi hey. Yentimi mfa that crop enye nwie. Enti me sreme ma menem papa nom. Munya abotre kakra. Yenwia mu de omo ho agim. Papa we ya wote hey. Wonim sa anko ya obetra nhyira. Aka de also okafa ho. Enti me sramo. Momma akoma ne nkofom kakra. Munum so na munidi. Na munya didi o pa. Doc yakoma yeba o. Yakoma be pache yeba o. Yeba. Yakoma be kofom. Yakoma be kofom a. Yeba cho yeba o. Yeba cho yeba. Yeba cho yeba. Yatimase pa. Doc pacho. Ye ka say se yakoma be ba fom a. Na yakandifo no ama ya hotoso ni gidie bi se anamo aye tunie biri we ne de betuie sa anamo ntu no eti se me watwen mu kra mi se bosumi be ya miensa ntemu de me miam ho afam bosumi miensa achi no betimi aba back to normal but se da atwen mu no I am share ni se eno wakan ye nim se ahaye ye be sa aba de toso biem wan kwa na ema edi en mo de to chekere kwan se wo de mo kama tom yem bibia ba yesi ba ura si ha eti se saa de no ye ntimi ensina saa pon yi a ebe ye din se ebe ka se an we ye cement dan eti ye nya abotre na ye se bedwini na egu fom na because wo hwe janto ani ono so nim de no edan sie ne akwan ye no usu area no musumu area ni ba ye de ente saa brofo no no kura pa na ye kan mo fa ncheme if say mo de na mo kan pepepepepe ba ye ni saa bre na ye betimi de atwen saa mo brofo no e de na mo ba ye akire yan brofo na mo kaka kire no ohare so no because ye ma ofie ye na no ofie ye yire ni mo ofie ye kunu mo ofie ye sika ya kwaji bank sika obi si odi nyoma be gu ho no ma ana hye the cosmetic baby owe okọ bibia agimsem eti akan ba enkan ye te se de akan omo no eti ebia mpabo na ehye no ye de emu han kakra omo de na ewi omo papa what can we do as a creative for you say crochet ni pansa eti eba se na be se eboa leadership by example the regional minister the edwadifu akuoko nyina omuti no omo various heads ebe de no matima ka omo abom animanim ya na nka yehu direction na yeko ayam say me hu say nkutahodie ewo edwadifo na nkasa mu ene omo mpanimfo ene regional minister mo no inflow say there was a flow because yenua janto ama yete ase say there has been a lot of consultations mpanimfo na bi nso jitu but the edwadifo na nkasa na say there wo ka no mpabwa ni mia omo no omu nim de nkomo na kodu enti yemma pepeye enadi enkomodie bi e koso bia no awose yemma omasonte me gidi se ene social media mamifo bebre wa TikTok WhatsApp ni ade ontimi nkan kra wo ye voice recording de koto ho a obebie na watie bi na nakoma nso ayede aba form kakra yemma saa enkutahodie na enadi ye no enkoso ye na ehu na asisi ehye omumu no enko form kakra me gidi se no bebo prof mama no wie we zina fe me ko janto aso etini nyina mu no ye pese avoid the friend no biribia da ne ye hye saafa no biribia da ne ye hye saafa no ebe ya da ne yetimi yankase abrabo ayebo no because ye kase ye bie light na janto ye bia homa na to yankase so a yansu ya contribute to baby ewe yo saa sinto na yetimi sesia no ye betimi aka Adum so ye betimi aka fire service ye betimi aka regional minister ye betimi aka de beka bia but yenso what has been our contribution to where we find ourselves now? That is the challenge. Yeah, the how do you now go gu enipa bi so ana ya ohuru yensa as ye dey contribute he yet hwa na ye dey enoma no ahihihihih sebi ana ye kɔ anim e dey na yenso ye betima ya aboa yanka in times like this because see ye be ye no foforo biem dia enoma bi ho ani su bi ho a e say yankasa me ne menu ajantoa me ne menu am ton watches ne mpaboa ne cosmetics na no yes yet sits in your maybe 80 bikoni at this point then abeka so the mechanic say we need be reassurance and the reassurance should not only come from
the top. Eye mo media my ade pa ade bakwa me no. Ene ade amaye no. It is even part of the problem solving. It's part of the problem solving. The advocacy to tell the public say and some are seeing ne hu ye nuanom say no mo so afa aso aka asem na ebi da form sorry esu esre nana say sebi yemfa assassin gusu mom. That reassurance should be given to us in terms of the public space. Si enya sa reassurance na ebema ye gina den enya gidie say sabi se sad that be asem bi sa kra sa to yan yenya solution already. Enya fe ne yebesa ba yachi ne yeba be create the media space, and then we always keep repeating the same thing that we've been doing all the time. Prof. Dr. Mpensenpensenmu Bamsuna, Papa Yesu, what did you do? From a Quabrausu, a dear do not enemy a loss. So being constituency, my aspirants 2 times. My independent candidate, 2016 Precase, Manam Tiano. 2020, we call NDC take it. A drama, Drewesia, Yatra, Tatam Kranako, 10 and Yadang, any near. Near Tom Pabua, force from Pabuana near Tonoha. Coach more of fire, no, those people be Obiania. But I get back one, be person can say. Mosha source you win. A free Akoka police station, and I may so, and you see our source way. That time, SK Boa for time. Now your campaign manager, MSK Boa for subbing. And I'm so, I'm leading railway soldiers association for Adum call President Kofoho, Adum call railways, Adum call Yanana O2 for and Maya kwa yan ye see and you'll be an air day is see yet J Bank Busia and the DC Sada way now. Milam leading warm. I dear we are at 2 years animal. Message me NDC ni mapa meka adia be ma NDC ho ya kono aye fe e wa certain region mumie support ye nuanom ye nyefa omo pe e ma wo mo no omo ansi wo mo ade hwem asambi wo hono na se wo ka asambi wo hono se wo ka na wan kan ye a e de asam na e den eba Tama mama party jiri containers we no. No musi omu besi na yase yempene. But ya guide yen. E kwaya yemfa so enye property no. Eti aban no regia minister waya ade me bona ba so. The we osidi animu no. Oni asafo hene ba ha. Otumfo anamosi ni bae. Mesese se ayenfo no. Empadifo wa ha se munya kuwa. Munye di kuo, mun kam humom, na munye baako, na mun pelida, mun pe gatoafo, o mun kwa ahemfo no ho, na mun sira wo mo, enye gbe no, enye adwuma. Minim se hakronfo bia ni ha. Ma ton pabo ha no, me ton pabo 20 years. Ansa na me free ha. Eti ha no, de meka ne se, ye ra regional minister, ene ye nananom no, ye nuama ha. Ya ma me no ya wo fo asefo ya ma mo papa no na yan guide wo mo obi wo onu akwasasi ni so kro maje bosia mfiri wo onim kwan ya obakwa akofo so apan bosia abeto na ade eti mesre se menua oman mo de mo kabie wom wo ko ade minim de obetimi aye bitu chama wo mesre wo se adwadifo yi baabi aso du ti bepem minim se anya hanko a wo kabia ewom ya me nhirawo edase na dantwa na se nipa oti me ha onya nipa ketwa ni modu anyway the me share privilege position ba o eti me fa ha mu wakasa Etimula for a crossover by 104.5 in Shira. Yes. Na yatwa in common. So I'm interested in say our forms are na O2 abemu penyu for. Say any our form. Etimuti bribiada ebe boache and say more we mu de ewo form no. Right. And there's a young back almost will be here too. I think that this regional minister, ye koy nku to dwanima. Yan kind one pai boom. Sir. If we say, ye di ni habi.
The by Yabehuni diabetes needing one dance. Or reminding me of Kwesi Anakwajo Yanka, Mubako, Ashanti Minister. Yeah. Kojo Yanka. And then Mianka Sami of Fire Escape Wafo. And Sana Erikopoku. And two Sham Krana, Mofanchemi. Usham Pa. Regional ministers and so Omobondembo Akon Kind. Usham Pa. Yeah. Oh, maybe I'm dinner. Eti Mesre. Odoha. Only minister and corner in tam. Se wo gyina ma ma me no papa no nuanum nyina na onhwe se obeye omakoma so ade akoma so ade ne se enye se bi akoyifo bi netia enye se bi obi na boapai mo ade yi asem na aba asem so ba ye nyina nkranim ba we de ye gyina nkranim asre se ye mpese fie bebo ye pese akoma to yem etimi dwan to aw se wadar ma se odi dwan to ide Wadaro my jatual, Jamida Mifrin Canambai, me one canam do my hini quabnasant, me bad am the quabnasanti. Because as I my janto Uncle Can, Assembaba, we are mobile. Na do to mamma, you free a cockrana, and no pay we enumerate, and no pay we enumerate. Oh, no, said Drew, said the mamma, papa, your funny and manomo, Ombenya, Omahoto so and send it to her. Ye crossover, na the mula na bro, but yet the other, ye did 22 as mammy. All right, Insta 104.5 Adom TV, Adom Online. You were blue lights, Kumase Kejetia. Baby, ye mammy, a bush of 4 million na asheno, and an impenny for a church and como. Sisia ye kase dear, ye pesi a baha, na ye local people no, a church and como, a far local government, or be an him say, Papa, a friend of Opoman. It's so elephant butterfly. Elephant butterfly. Inti Opoman on the way. What did you power? Aha! I Opoman ye. Elephant butterfly, no. All right, okay. Inti Uncle breaking Emra. All right, okay. Inshira 104.5, Osha and Swa, Osha Ewo, Eye, Adom TV. So, Yabejina, Aniawaha, Minimia Jan Twana Cosinsia, Yese, Ibetimia Boy, Mamenum, Unianum, Yeofanum, yes, one near Ma. Ama ene yunia twin yapai ano sibre ya wa hoho bebre nso yentem a doctor for ne professors omo friki university a omo nso omo de omadwen kire ene omo susuye e de ba nkomo no yesa to aso jantwe etina ye economy dwan to awo se hu ye mobo na ya no ntimi ndu bedwam yi e wa asante mantema na ye kodanda na ya yem hihie ano mra se kura enti wadar mama so nya wo bibiri wo na ye baby ya hihie de info na botai tie say empanyufo bi omu friki emi omu nso be check ni omu ya akrachefo enti akrachefo no akrachefo aba omu ba be kire yen so omu nso monitor KM fo no enti ana so omu dimu wa ha omu chefa kase wa yeah sa ha e under KM aha ya under KM eti oye save baby oti no say there ti ye ntwe ne tie ne dia ho na msuro because the eni sia abre wa botai no but only one to anko mosubai awa hine me da say Insta 104.5 Adom TV Adom Online the social media ni nyina no ye active ha mini o man hine akwasinsia and all the production team no omo ewa ha ye wo blue light and o railway baby a ejane hye no abusiafo a ohu omo a omatwa hye nyina dodo na ye wona omo ho aka na ye no mo twetwe enkomo so far regional minister edi omanim ena omukọ menhia ede nsem bebre koto nananom anim na se omubenya eho no masi omudan ana omasi omu stores no eno ho asem na dodo na ewa hanti mamene mpanyifo no entwetwe nkomo mame sha asem free opoma ho opo ode efa local government fa KM efa hadia unim ha yie chen yen ahaba kosem te sen eja hyehyɛ no ebi bebre asi but den ma we yesronko yo mine my we where ya mo mine ba we penny no idea and the na me chance di come nche o mine mo akwaba kumase so de anu akwadwo na ekuta ha every bia yo hanto aba de na ya fa akonya so achia kumase fo nyina titiro ohene de se ne o kan yishira no na ye nchia no oni ha na ansa na meko we ni nyina so ne e ka kire ye nua ma no ye nua mema no
to renchen ato omo se omunya omo aho abotre na mama mo obi kasa ne hamo na ekwan bia so yeta amochi. That is the only assurance. Ekwan bia so baby ebekwa babia na etachi nemum osam me hu se structures ewo ho yesi ewo bi na eden awie bi regional minister minister bakuro no ewo ura. It is oba no mu di nkomo kama sei na obokuro wo enko din a osem nya ho abotre cause ekoba kora ne beko no ose yentwen ma yiramra yen ayete a yetete de ne enim ye urade oma akom ne mane ne nananom da na menyi ni se obema kom ayeden adem etisi yese montwen ma ohene mra montwen ma ne nyede emra ohene ba yegidie ni se ena minim se asi awie de obeya ne se yempenye ne yemfa ma ne nananom nyede enidi de aka musro sesia ni se sempo ohene de ban ya yensa bekan ya de menuama eno de amunya abotre mo an ye de mo ade be de ensida eno de ensida de wo se ye bia ebi asida se o se elidi mo na ye ya ma mpanimfo te a ye be ye de ye demonstration ye ne mo be ye de negotiation ye ne mo be ye de discussion ye ne mo be ye ba se ye nuan mo tena years na yesi asan besi omo nsan kan de omo ahene I can assure you o tinkran frebusa ensida but omo aso nya gidie se dan kura ye wie ne yaso omo ntene mu a omo nye save eti eye dian panimfo ba ma ni buo si ye besi de ebeba ba se ne be ya enche politics kumase politics ho na wo se mo ma ya hoden modem pa bota ya chi because ebeba yi mo betena mu fie ye mu bi ebedi anim brother ombe bo ye pa o man no mta abo ye pa no korenti cause e cha ne nsesan ye den e ba e cha ne chese krono ye den e bam e cha ne chese ye beji afri nkrofo den ensem e ho ne ye begina ye den akose ye ntiase ba ni buosi ye besi de o se mo bompa ye se o hene bekase ye mfa mayen ye nye ne ye mamu ne ye ne mu nyina nkamom ne nyantem o man ne obi ka $3 million so ha no obi jina baby ka se says ka no obi nya o man ne ye nua ma ne mema na e wa ha no so o ma obi container keto abi sha na o jina man ha asase nyina obeto ntiase e be enwa me papa e kan dan o mu si e bra o mu besi dan we ye de atena kumase a baby a mo shop wo any containers o wo mu no ye ka cho so mbetuma si we abeka che say no by they build it. Timi wo hope si etnase ne ye ka kire se yenya assembly no en guide wo mo ye mama no ne mo mo nya mi gidie ni se yenya support kakra kan mo a ekwan bi so mo ahoden se ye betimi abo ma me aye ne ntem ye de o ma de aye den amo mame ne senior nkasanti ona krachefo enti obebo odin no a che de oye wokie me ho na eja we mu nso na wo sumo mo den na obeka wadaroma dedi kan ma mena empanyifo a o ma soso eye oyene a aba beto asanteman kumase man chichiu ye na wo no mo ase ma memfa enchia kese ni nhyira kronkron emfa ma opemso eja yaboye mu ase e de ama kurowura na jantwa ya hometesem na atoye ma mene ye papa nom na mete ho no madwena medwena ne se sabi yenu ba bia de nanso nkanko kakra yenya ene baabi kakra ya bedi edom animu nti ma yenuanom nketo nso esu frɛ ye wo ekwan bi so na ade ba ko a homete ne se etoda bia wo wa obon se wunua bi a owo university owo teacher training bi ana nursing bi o se onu abo mesrew umma me be 20 cedis bi na kamen fan pe bibi ni ene na se wo hye saa eniema ya e kirew baabi a saa yenuamu o mu free wakosua pon wako teacher training ne nursing ne ka ho ye maami mu ya ye papa nom ne ye wofanom ye nananom o mu ginegina ye chi ya
ɛna ɛbɔ saa yenuanom a meka omo asemi ho bra so omo titi omo morem na sebe so omo nya tua school fees na ne omo bedie mpo ama omo semester no and omo terms na wie na ayeden na on that note ene ma ne yema homete se ene oha we ato omo na mpo afi omo nso sie mo omo dwen se what is the next line of action de ben ene besie me assembly member or not central me sa esum okay me say convener for social services to share doctor of sociology and I say sociologist na asem o kan ya unhu say or the asem no for management of emotions because eno na eye reactionary measure was yetimi hwe na yesiesie because oyene no the response to it no has to do with emotions and no ene yesrese empanyifo me bo regional minister Abaso for the promptness and the aptness and his proactive leadership very distinctive yesre yenom so a sebe ohawa eti say atoyen say in the management of the situation no ye manage your emotions ye okay say you manage your emotions ye de betima sine say it may trigger political reactions say enya trigger political reactions or asem no emudie no ebe free ho okay because I take it the tangent of politics right ti esrese omo nyina nya akomatoye mu na omo the necessary stakeholders of which some of us here can and we are giving them assurance the omusro ne krakra ne se mo anhwe ya na krata ba yesi afi de ye mfa ho mamo mo na mo okay me ho menim se asase ye ohene dia dear Ben, I'm betting the aye already honorable assembly member Puma na show. Also bet me do a horn the show me say Omunsabeko Masasiana. Yeah, more the highest form of assurance. A dear Bako as so moon say a dime and sign and one kind. Bako and a year in an aquasi ajaman. Edia. Me no a KM and it's a jadi fuya and a cambo musie. Okay. And it's a KM near jadi fuya in a cambo musia. Ene no mo echefa wom enti kemen so ye wo honom edema wo mo ye wo ho no omo nti ene ye wo ho enti omo nya hotoso ene anidaso se kemen nya nhihye bia ebetia wo mo na mom enhihye ya ebeboa wo mo se de ebe ya wo kina bi mpo si yetimi asiesie amoma o hawa etin sei ensa ma wo mo nti wo mo nka wo makoma nto wo yem ye beta wo na chi mamene aha assembly man en kasa aha ye area bay aye Adum nsuase okay enti udini nyina ye honorable dey Patrick Yeboa dodo na afro say Patrick Yeboa enti say there o mesu agu so oh and minim say won na ye moni adwuma nso e ba ye ni nyina won na ye regional minister akoni abani nyina from time e share ase bepem ene ade be na asi the SCA nyina ne se yenuanom ye ma wo nyina yakọ asem ato wo mo no enya asem a eye ni kasem asem no enwuno na de meka ne se mesre wo mo obi enya abotre minua opoman okasa no okan bibi ekere wo mo se omunto mbo ase na yanti bibi mfiri krowura ho eno kwa na ya asem a ye nyina ye bo ho mpaye se krowura bie na no ka se oh munko siesie mame na no mu entra munko no omnye o modwuma keme yan na ye keme bibia ensan yan na ye titi ya ye ho obiara ni keme a obetimi akase obeje sa asase ye free munsem de biara da enye ye me na me ye assembly member wa ha me hwe asem isi regional minister modern a obo enkomo a woni mu di Timose papa no odwe nipa ho na sani aminu an kan wasi ewie ewo bi na ko wie bi senka o
obetimi di ne nesi from another ne nesi ne sesi ne bose monko na monko tena monko e modwuma na monko tena se ne be ya anka waka saa asɛm no dadaada nanso sanse mpanifo bi wɔ hɔ a ɔmo na wɔsɛ yɛgye wɔmo yɛtie wɔmo ano asɛm ansana regional minister so atimi aka bibi right na me abɛyɛ assembly member ɛwɔ ha no ɛnɛ mete mo anim ha meka kyerɛ mo sɛ asɛm no baayɛ no ebi anadwo 12 koraa na me wɔ ha na me nkɔdae kwan biara so ma hoɔden me bibia medita mo akyi honorable members aka ɛwɔ assembly hɔ obiara so nim deɛ ɛkɔ yɛngye ndi sɛ honorable member bi bɛsɔre atia nkɔmɔ a yɛn yɛte ha yɛne mudie no honorable member bi ansɔre ntia mpo ɛba sɛ yɛnni anim nyɛ dede a me so medi anim bi na yɛabɔ yɛayɛ dede ni bi na yɛagye asase no ɛde ama mo na mo atra so ayɛ mo adwuma. All right, yɛdase fama papa yi wadama udin no ɛne also issues. Yo. All right. Okay. Mike. Answer to us. I assemblyman only choice be out. And the way we see can the answer there. But ocean the carty. Assemblyman we a guy. Asama ba na yani bresem o man he me dase wonu se yani bresem de mbese me kan se asudi da oso no kre se esese wo hwe se o ma wom o nana no wom o yire no wom obusuafo wom wade hye wom o hwe se de se fata ebema abotoyem aba dodo na ntem me de mi hwe nyina se ehu bi wo ho se yanyere ye ho anya ade bi a ye ho anya de fufu bedane ye kwae ane de 6 bedane ye 9 e ho kakra na jantoa ase eya ye eyi kakra because opo wa hye min kran papa ya hye min kran se o hwe ma me mu a wa hwe abeka se ye ka se o monto asase because o mu ni sikada e so de to enye o mu den etibesemo ye beto asa nkomo so jantoa right yen cross over yeah yen ko gina aka kakra bi ye se kumase bi timi Round of Bible there was a fee pa go. Aye. Pizza to no. Aye. Me the mechanic unicorn house. Was a prof. Me the run Jan to akakra. Me throw me O level no 89. It be an makata Jan to. Na say o de na won kan ye ho. Me jai kasa. Eti besamo ye crossover akọ ha basisi a. Ye ba omo mbu achi dom no so opo wa ha KM for ha assembly for ha adwadifo no nyina wa ha obi a hwese e be free ha be kọ no na enkoye kasa keke na enkoye kasa ane adwenkyere de ba ya e ho akoba mfaso e de amaye nyina tie crossover batisia insha 104.5 anafi eye Adom TV akwasi ensia se o timi kan na se o hwemi a ona wo ye mamponi di hye twamfonyini mi ehwe de ekoso ba bia wo no so ewo Kumasi Adum se wo hwe ba bia megina yi a ne nyina be kai ba bia megina yi pa aye Dr. Osei Kwame kese ye wo Kumasi Adum wona se ba megina yi ni adwefo bi e ba di enkomo na se na dika abosan de ba ko ese pa eye sabi efin ya adokro ekrodwa yi se oba ha ma no pa yi a sɛnea efi agye ekuro yi akɛntɛn so nom yɛhwɛ no mu sɛ maybe bia keme panipa nya anyini ntina sɛbi yɛhyɛ da nya obi obetumi atenetena ma anema tumi awie pɛyɔ na nyɛ sɛ da sɛ na efi ɛtɔ so okuba se nom ano ɛyɛ den etibɛbɔ ɛde awura yɛ maame nom ne papa nom adwadifo no ebi ne no mo adi nkɔmɔ ne ebi sɔ mo sɛnea esimi ɛteɛ ankasam ɛne sɛ ɔmo akasa ahyase a ɔmo so ɛka to ɔmo lɔ ɛfam asari we nyina no omekwa aton enema ewo kwan mu sere bia bia hunanam esa se beka ya eja no ehya se ehyenom ade ba ko man ye hu eyesem ba bia na odum dan mekodo oka ebefa na ye asem
we ya na kofa saa asam no ede ba ye nti na ma odum jafo no nya ba bi F4 kan so ena aba ne say no obato akoso atone ma ana mam ne ma kwakọ de 0.5 FM so niem atorenche matukuma seman ato asante man but how ba kwa man for free say ke o se na ke free say ka na esi entinom ye nkoso nton ade okwa ho se biem die na amaste da so ha no yo me da wasesa no pay so mo pincha ye bebusa ya no asem se no se ba se ye ka se ye nton ade wo kwa ho a ye ne ye ma be ye den ene me adwuman bebla say yo se boys ya o mo blue light se ni pa ko wa ile wo ma obede pa hware ne ma eja no me dana me ba ye no na ya kitikiti o me bedroom chrome 65 me ba ye na ya kitu abi enti ache wa no na light pole bisi wo ene ti so light pole nti eti so light pole nim ya kra no ye wura hello ho eko ka chiro mu se eja to enti o mu free fire service for no emla be 30 minutes na fire service for no mu nuru ha eti akwa mi so fire for no so o mu amwa eti tam so o mu bae no na o mu ahoma no etia na timi rosane so sen na ko ma ahoma no ewa ke bia nka nya ne se nka kire ho nyina ahyi eti ye de se pa de kwa no wo de ye ka se ye nton wa de a na se ye be mi to mi ne ma nyina ahyi ba ma ba mi ma ba ha kwa ye se ye twire din enu ti na ama ba se nya din kwa na ye twire a aka mi nsole kwa ntwa lo lo fe ensa ma ha ti se no yes na mo pa na atu ye da wase me so be da se pa me nya ba ma ba ko so awa na wo blue light ada pa try na mo blue light na o ton de na wo na me ton pa bo ne ntade e o I don't know eti si ye ka se wo shop ne kokora bibi ahye o me amfa pin kura o bibi ahye ne ya de afa no akofa ne manfro aba beguma na se ne madada na wo to o na ne madada wo mdada ene asa kofa fofa be ka ho nti e mo no ne dada ni nyina bi de obi amfa hwe o blue light on obi ene ofa pin kura o inside on bibi ahye ka se wo bubu asika se na wahwere me ankasa de isika ma hwe de betima du bia be 30,000 Ghana cedis yeah better me the old goose any new ones and the previous one and new ones and the do be 30,000 now say if ma shase e ba ekwan ne ho e ya de a won so consider because ade ba kwa enim sa asem ne ba na fire service for ka che say ekwan ya na enni ho ntinom na yetimi fie cars no embem ade so si on se do na shase e movie e de ba ekwan se de bia omota eye no uyo bi aso atwente say eto dia na beka che onye no mo e ba kwan sese omo a omba kwan mo sisia no sisia ne de option bi anu a omo de beton mo ne ma no nti aban na hwe ne se obepa pama yenya ne se obi ba kwan no ho on right now no so wan ton onya bindi on we na kaka de hwe abusuane ya ye ho nti se aban na mpa ba bi ama ya sisia ni manimu ya ama ya fane me na nkogu a yenya ba kwan no ho e ba kwan no so enye cars ne na mane ade nti se be gina be gu kwan no beton ne ma na emwa oh say aban be hwe obeboy se me da say enti o man say adwadefo bi ensem ene say yes ekwan no da so da ba say so hwemu a numbers no doors because one na wo blue light no yo mo every one no o ne ma ahye no ebi ahase e movie e de eba eye ekwan no se si eche se si e ka se o mo hye da ni ba bia o metimi akwakoton enema na men kodem sa ene ya ma me ne papa no adwadefo bi so atwetwe enkopo na ye misa wo se so ehunu sane eja hyei ehyi ede efayem sane eko ede efay na ya ko betimi afaso a aba betimi afaso aboa omo enyina enya me maame ba ko buwa maame ne maame eni enkomo ne anopai maame bako de yankopon adom ya da nyame ase etoma ba bia ma ba bedri eye ahanum so ejen bi eto anmu a enu so nyina ahye se edwurebe ya mo akwa bade ba Adom TV ni Nhyira FM so that's it me wahwere ne masai me ba to ya hwere de pa me de me shop ni ha de na so mtimu se o ma nyina akaye nyina nti areho aba pa ya hwere de kese pa mate e be passe maame ne everyone so enka na maame de em se e da sukura e de maame we de kafra fra ye nyina kafra
ne ato ye ɛho ɛba ne the baby and share there, to in a shame to me, do I know her, and I won't say jab them. And then the crawling a me and me, I'm a crown my bottle. Maybe I could have been assumed more than metanite or some mammy, but I don't come. And Tona said, I wash it. And near men, you know, she said, I bet I caught the pussy on. And the dear Juma, and near me force you could free near Betra. They say, I ask you a better than your beer, you know, be a. It may have me to say, me no beer of a boy, me say beer. Young couple of foul be so, I am not drum, nor they are drum me. Yes, I paid the no culinary. It's a fully dining. I'm a lacram into me, and I'm a link on with sooner matter. Me drink, I don't know my quenya. It's me now for being a young move to move for say, Minya, Mentum of Boyasa, Miss Ako Yalea, and also acquire some buffalo. And see, not just say, it said the Lema say had the culinary, I can't say a car. Ain't me Kakulana, the arch. It's not the any dear now what tone ever had my son a jabber. If I told me to force, force to make what you bid. Me be a line, but I could be at 25 million, and last year. Minimum round crowd, intimate country, this will be our natty and a beer. Miss Onocra, better sample clown frame. Miss Omen friend, intimate friend, my country. They are quite some pa, but well, man, say. Na Otis and Emma may a cat na semia. Ne force no or top Bakubia 2,500 Ghana cedis. Na a year bill no Makumako and 9. It is a wish a Hanamua. A Biaya Bakua, a Jano, and so a toy. Hanum see a Biaya Bakua, a Jano, a toy. Tim say, Bibia Wahanum Bia Ashi. Bibia ne Wahanum Bia Ashi. Mammy, me, mammy, Baconso, any and Como. Name son said, but Mamma. Mam, where I can find answer and Cafrebi. Dear, they are now Tonwa, a Jatomu. Beton force, blony well. Yet I am sorry, and a panel will be framed, star hair's. Made them bedroom a pincola. Man Febby, me basing in ass. Me name in ass in tears slab waffle. Near don't for mom can be a woman. O mama, I am one, they say I am mobile. I am mobile. A binomia can afford. And young canning we see an ad. Yes, Sladum for so madam, and I am mobile pa. They said they could say I am mobile. Nana was the Adum sign. I want an name Megu. Me basing na me be bias. Tia friend and better say, Obi Badom and me be. You better than a hair. You better than a hair. You need baby, you need baby, Quahaya, near Beton. Say, Quanos and Uncle, you are Man, your band. Said to be on Castle Moya, woman to me and me. And you close from so dear, no one to me and tia any baby, tia near Beton. At home. But I say, party. Mamma, mamma,